Iyang o kasanediaman ko. Muna babacuan to na ang sa karatang patungo ako bersama Chef Coach. Kaya ko nito narakso kong failure. Ay sa karang kang kubansanan kan nagilagan na nada wanan kanyika. Ay ang kapnawin tompe. Pachuawaw kagariang tompe. Speaker and Legislature sa pagpunta pala o labalabakan ng balian momotso siya o government. O at marwaw o chonweng sa. Yes, saban na siya rongan Rahnwet o ngayon din siya mababachuan pakitaro po ka. Kayo saban na siya rongan Rahnwet bit the State Department of Public Safety ang kawawi manangka school. The training of FTO, field training officers o junior police sa Wakan ng Tompe. Nisabchon Bariyaw, 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 when Tompe Kachimbachiyan Department of Public Safety, o ng programan Kamanamandohng Right Junior Police Kan, o kasudang police officer Merachmarengiya. Pachiyangasyon na expel ko open kan sa karang field training takas ko may right FTO officer kan uya o right junior police kan na way kan ng Tompe. Detective Lieutenant ng Department of Public Safety Franson Martin pachuan kasaleta may programan ka school what uya utapon kachela-bela o kakela-kala wewe o kayanan right officer kan nanto ko na palinchon tatongkan kakaya kapusonan taton way o sawas ni churchan tatongkan sana nila sawas kan mabaniya. O dami sansa ng programang Kamanamandohng which yay kasansa na tawang ka school may right junior police kan ay isang right FTO kan nandiraya ng soap malabachuan wiwiya ka training. O yay tsaka ng support o wan churchon sarili may chawata programo. So first, may tadagaro sa karan, Mariak. Next, may wanaman. O, may awa ko sa lata, may siriyakan naman. Matalani, may luko ko sa pala, may damekaman. Kutsu, may sarap ko sa inwa, may riyakaman. Kutsu, peda, may riyak. Opit kutsu, may royo wana, may riyak sagaman. Carbon program junior police watch, yay po yung kayanin tayo police officer kan, mawarila ng police rangkapur, kasturi tayo lakan may pesyo ng police sa katani. O yung aking lakan may sokolong ka. Paso marabang ko kisa ng pukang police, ayan ka, miyawadya baran. Director of Public Safety Patrol Corps, patrolwan na tatawagan training ta kaya nung right police kantan, inananapan mawat siya nga mga matachik sa amin na niray sa school ka. O yung match medeta kukutang kaya nang tatawagan junior police. Kaya nang tatawag kukutang kung kapayarata sa rika, rangka kasela, yung mga narayta na pali o nagkako melilay ng penining o sapakan o wingsa. Director patrolwan makamagudwat kunya evyapen kachkara mo kitang pulin. Taditarawa sortiaks wat masarinan kinadeti sangsar cheka. Department of Public Safety masawasakan yalay rawat sangyalay kintiba na sarina wekan rangko bene tachmene pesa bene peraperan bene orang pelasela maman wang kemetrikan mamanaray kang kalokal siya o yayasan ng Tompe. Kapnawang Tompe, the Honorable Repeat Auditor, Pachuawan Yanti Option Kapna, Option Speaker o Patrickang Chorus o Yarach Malkating Mulatam, kayo ang taanono, wego chuch marach malangi o sapan maray tarach masarika o nantatawagan junior police. Karya o maray junior police kan pwede yaray pinipilan niyang taksyon programang kayaan watch. Kasilu o maray
Conselho. O Katayo o Polis Kankaros, Mapatun ang Padian Kantana Padi, Tara o Patamilian Way, o Karus dia Makamapitatok ang Kamatang Watch, Pakawitan Tarak-Tarang Public Safety, o Governmental Wayne Tompin, Medeta Puitan Tatok Watch. O Kansatla Penini Polis Officer Karos, Puego Chucho Wewa Maganmia. Puwag tatok kapal, kasangpat, chocho, o kaulam laot ang soka na kumpatro yung rifle officer ka. Kapag patro ang pangungato kahit ang rifle officer ka, apitron way karos, ranan chuway chomowa, o perkasada, apali, o patokaway kayan ka matang, tokoy ray mapulapul ka. Kung mapulapul ka ng pilkap, eoran, minimintan ang tatako pinili, Osa o Wayusa. Pwede rin lakan na pula Rahnwet, yung iray na sabon na siya yayasan laka. Iray sa unsya ng church ang programang Kamanamandohng siya may ang aki. Pero na Martin, mawiyaan ng former state police, wadyaban ang mamotan legislature o Congress, o na Rahnwet via Commissioner and Public Transportation Authority, the PTA. Rashli Olcha, Mawya State Police Officer, or Dasangan ng State Police Niawya Detective Sergeant. Johnny Mushrashrik, Mawya Admin Military Veteran, o President and Central Union for Youth Organization. Awal tagsakas patwata ang raylakan na sitila tatakiran ang Kamanamandohng Junior Police, or sa kang nasansansan ng Pasawan Rai Church kang Kaya mabansangsa. O natalyan kay tens to code, awat ng tasalo patulang na junior police. Namperyaw patulang o junior police. O namperyaw patulang kachi junior police. Mayay Royal Warner School. O natalyan drills and ceremony. Namperyaw patulang na junior police. Namperyaw patulang kachi junior police. Mayay Royal Warner School. O namperyaw patulang kachi junior police. Mayay Salakok o Senwa. O natalyan uniform. Award namperyaw patulang kachi junior police. Mayay Penal School. Namperyaw patulang na junior police. O namperyaw patulang kachi junior police. Mayay Royal Warner School. Award certificate kay Pilpachota o Mray Police Officer kan makanagalaray nga program NFTO. Dagan mabukat promotion o perkapatpatyon program watch o promotion watch ye o police detective. Mapatyoyang Mr. Stewart Silpenus mawiyakiyar po kang police officer aral sumpak kawaw dalato Rahnwet. Pwede ko po itan sansaler Department of Public Safety Patrolman Kaping Ong Parikat Karos Patrolman Darich Masawas Ong Cheche Uniform Morning O Patrolman Kaskul Kami Right Junior Police Kan Adetia Kaping Muleta Kong Palipkat Pwede Kasaban Maray Darich Maluchuch O Kaparabaran Tonas Sakayang O Kaskul Ong Junior Police Kaping Kalangan Choror O Ngapsingkat Na o absent speaker o mututo abal kawin ka. O kaming kailangan ng FSM Telecommunications Corporation o Donde Utilities Corporation o mututo sa kasan internet connection o liyalakan o live coverage program o bilyangan live coverage ka. Karya o kansagalangan sa Barnachero Rahnwet sa ceremony may U.S. Department of Interior Office of Consular Affairs o AYA, Patrowan, Pauna-Sepi FSM, may Patronuan, Million Wadisa Priya Point Limao, may Patrota Point Sawasa Apanyalaanan and Way. U.S. Department of the Interior Office of Consular Affairs o AYA, Patrowan, Katilsan and Wikwet, may Assistant Secretary of Consular and International Affairs, Government Chief Cantor, Kasapultangan ang Mia Chair and Chairco, the Joint Economic Management Committee. The committee yung makukopya pali also sa kakaya katatokan mo ni
sabon na siya contact. Assistant Secretary Cantor, murna Bachelor ng College, Bachelor Local, Chuan Committee and Chuan Ko, o ngaran Chuan Meeting Tawya ko po rin makungyaw Tarkars, niyo ako sili sa Pari Kariya sa Kriya. Porang Bachelor Karma Beno, o Chief Satar, irananakan na niya, tawasakan na anana kwente. Hari, ni mula ni Chumwach, Chuan ko Bachelor Million, what is the appointed now non-contact of the association, Secretary of the SACL, non-Italian grant assistance, o parang mo na rin sa silu o way na pasan. Assistant Secretary Cantor Bachelor Ponting Damonuat niya sa wasanan, o kasampal nilenyo o taliyang rason mo, o taliyang kamarante education ng FSM. Pangdiwat pinasawat siya basan tatawakan taliyang democracy, menamino anabakang kanta kakabachabachan into Pacific Region Watch. Ibatuan parang dito kaping Apple kapalibenta kung patawi nintuan share ang siyam ko. O sabanan sila siya mawagpapilsewi o kakinakala yung tatawag na niya na kung may Micronesia o may namarkakan. Parang mo niya rin sa silu ang Contact of Free Association Secretary of the SACL ng Italian Grant Assistance of FSM. Kamanamandohng sa tatawagan government, open Italian infrastructure kang nintuan mabasang sa. Riyatab walara riyalog tuwanan kapupiyay sa lamaw patrotahong education. Riyatab lamarak sila pisanan riyatab sila pagkasili sa kriyaw patrotahong L. Riyatab karak tuwatab walanan sila isapagpiyay sa kriyaw patrotahong infrastructure. Rahnwet silinan wanakit riyabkuwal sa kriyaw, patrotahong NS reporting and accountability. Silitag walanan riyakatuwa bukuwal sa kriyaw, patrotahong public sector capacity building. Isitatwanan sa patrotahong environment. O isinan wanakit ang private sector development. O yung mabukat makapatpat pa na yatawan milyon wala sa kriyapong lima, masansade. Diyan ko pildola Kamanamandohng o infrastructure sector sa cover data apanela masana ng Italian design, engineering o kukutaan kanoa sa Women Health Center ng Wingchuk. Niya ko sa tuwari sa kriyap. Yera may Assistant Secretary Cantor Bachelor kasapuntangan niya share ang siyam ko ang way na basa. Nintuan makilala ng kasama ng Contact of Free Association, public law ng Okukuwalo, lahat ng Okukuwalo sa Kuwalo. Siyam ko ya committee yung magtasang kita, iray nabalap na William News o Abasan Kanakin. Chief Satar, Changan Morning, the Sawas Makumpato dan Sabon na siya compact. Committee was built sa Pari o kakailakala wiyan tatang ko morning and compact. O yak siya kamaran ride ako metro watchan ko. Sheriff Carmen G. Cantor, Sam U.S. Department of the Interior. Mr. Lauren Proper, Sam Office of the President. Mr. Leo A. Falcom, Mawya Assistant Chief Contact Negotiator. Mr. Richard Rostrom, San U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC. O Mr. Taylor Rocco, San U.S. State Department. Contact for Free Association Ino, memyanang punganapasan o US, banat expire ng para-para-watadot, may area sa sinu. Apasawat, negotiations te elpeno mamasan benin ng pungan government riyakat, mapitatairawat, uya pepos way chamawa. Yemet siya ka ng tabasaban ng siya Rahnwet, kalangan o kasalenya.